Lepeh awak nah. Engken dok lepeh. Oleh jam 1 ibu dan Pak Ayas. Aduh. Ni olian ibu bos semangat pengigol dini ni. Kedes lepuk belai Bang Maman ke Bualu. Tepuk tangan malu. Yang kini-kini nyama-nyama ibu yang nusa main berbeluah demen hati gula ni. Aduh. Yang tawang kini ramai ndok dini pentas. Dia ada Sandro pentas. Ada cocok. Aduh. Kesaran ngalih ong. Siang ada orang cakep deh. Aduh. Kesaran memaling ong ngai sambor pelih jam. Kesaran maling ong ngai sambol di duur kompor. Tumben tiang igol dari pergi Dramago. Bimbini sing igol dini di art center. Aduh. Yang ini kalau dia nyama-nyama nusa, dia pendok lucu, dia pendok baut, dia pernah kedekang doang. Parsem bocor ibu main ayah. Ulang na cakap na. Jokot taku mekuasa jeng. Ngai bahasa anyar mecacah kangkung. Swastiastu rahayu rahajeng. Titiang puniki sekedar manusia Dute Kabupaten Klungkung. Aduh. Oleng di bid yang meriki lakan ngayah beh 200 semangat. Menek bot rame nak nutut nyamu-nyamu nusa bang main. Dekot di sambal kejang takut lu nyambuk sambal. Ada pengungsi main ni. Aduh. Dekot lagi dia ke Badung. Agot masih disambut baik oleh kampus isi. Oh. Ulian yang mereka membawa misi untuk melestarikan tradisi dan seni Bali tetap asri. Oh. Ini berkenaan dia. Ia nak pidan-pidan orang Nusa Penida itu adalah telur emasnya Bali. Yang berpikir yang pidan. Ia nalih emas jija di Nusa ada emas. Ada batu kotos. Aduh. Kalau di apa Nusa liu ada batu, sekarang Nusa Penida menjadi idola pariwisata mancanegara. Oh. Bangkit. Ulian dari objek wisata mancanegara, jadi liu emas di Nusa mungkin. Yang pidan ada batu, jadi emas memberadakan di Nusa. Oh, ada Mas Anto dagang bakso, Mas Andi dagang bakwan. Aduh, ini seperti yang ni. Ia ngenahang pada wakan di tiang di pelengan mangkin bawa sang di tiang. Uentane di tiang dijagat sweceling arsepura. Ngiring kadilinggih sire Gusti Ngurah Jelantik pungkasnya.
Ini. Dawa kantun alit. Iraga subeng ngeman ide. Ngantos makin di luar. Kantun iraga ngiring ide. Ini kayak yang jani konden ide masih ngalap rabi. Ini kengken dewek. Ini dijeng lah nyama di dian kan ini. Aduh. Aduh. Marah teke aduh itu. Mudah nih marah teke. Lepeh. Lepeh. Au. Kadang lo bang itu kan kurunan itu main nyaya. Sedih. Tawang Ci. Engkel itu nusuk mencici tak boleh. Tawang Ci. Engkel. Irago memunyi nusa. Ya nusa total. Ane uling dini sing ngerti. Oh, artinya saya Ane ngerti. dini sing ngerti. Artinya berkombinasi. Kombinasi mix. Yang gumi cara jani ini orang Engkel. mix language. Ah, Mix language. mik linwik. Gabungan. Sing, yang cang mik medimang. Dua Ci. Keja galo. Engkel. Maro pesu. Cara penasar Ci. Penasar. Cara penasar. Oke, engkel penasar. Persis cara penasar. Penasar. Ngabutuh timbangan kangin mau bisa dengar cang apa dana Engkel tuh. cang mau pantun cang nak ngelah masih Oh, pantun kelas pantun. ngelah pantun tuh silih situnggil peparikan ada di kesastraan Bali uneng itu dani sami peparikan itu antah pantun silih tuh ada cang lah peparikan Engkel tuh. ngalih taluh sumanga maman siap pengine meli kedes parkit cing cang nu inget cang ne baca kuliah ngedor cang mai cang inget cang ngsap nyana po bakat orang Iraga ulangi Once again. once again Ulang Menpo. ngalih taluh sumanga Ngalih talu semangat. maman siap pengine Man siapa gini? meli kedes parkit Hah? kedes parkit Oh, nggak di parkir. ditu di penebal di jauh penebal ditu ditu di penebal Itu doang, kesan doang apa itu? ulian semangat yang dari pergine Ah, Yaston jam terbang tiang AKK lawan tiang mengigel tepuk tangan di dalam sama masak bengong ada Ben oke kan. mainan deh bacang sing ngoyong di ini Bangcang Cipurna. Ben sih timbal jangan itu Oh, kerja timbal-timbal. ada mudah yang jagat deh ki ambu rayang pisan di tiang Sia-sia sudah tuh. Aduh. ambu rayang di tiang tuh meliti pat cantok Ini tiba santo. muadah kuali Wali. mau ada kuali tawang sih kuali Adi pengorengan angol wadah si Santo. kuali duga silu adu madan kuali Oh, wali itu. wadah bahasin tuh kuali Oh, wali. bahasa kusuna Bahasa kulis itu. bemise ya diaston katrok tiang pongah jawari dadi pergina drama saking nusa tepuk tangan aduh Oh, masih. dewa ratu Nih, janim engken. pemekas pidabdab PKB nih Iraga bareng masih ngerame yang PKB. Nah, tuh. Ane madan pegelaran Dramagong. Ya diastun asli Dramagong nak uling nusa maka sami mriki. 100%. Uling mriki saking nusa. Antuk ketunan menawi. Niki nak sukseman PKB bertema Apa tuh? bertema apa asalnya itu ah? Can. Jagat kerti lokahita samudaya. Samudaya. Oh, artinya tuh untuk ngatur orang sembah bakti nomor kelu tuh. Dia ngerti nomor telu. Sangyang samudaya. Sing nak samudaya sing sange samudaya juga Oh. adane. Oh, gitu. Jagat kerti pangdawang ci. Ah,
Jagat kerti itu ngai keseimbangan jagat. Oh, artinya nggak seimbang. Banyak seimbang jagate langsung oleng. Bangsa oleng. Jadi kan karena pikiran manusia nih oleng. Jagate oleng masih ada di Oh, bareng. Loka hita samudaya, Liko itu sama daya. loka gumi, Gumi, jagat. jagat. Hita kebahagiaan. Kebahagiaan. Samudaya jak makejang. Kejang. Yang jagate seimbang, otomatis manusianya juga seimbang. Tepuk tangan kami. Wah, Mencai. mengkengkel untuk jadi sing bang main mengayah di yang sempurna itu. Silih. Oh? Purinan cang demu sambat nak di rumah cang sedih nih. Oh, Purinan sedih. cang sing main. Tuh. Legan cang igal kan biasanya ada wargin cang ini sing ada sama Nah. sekali sing ada. Jika sing man kene man ngorang jak kurnan sih berapa kedap aja citu. Sing gedeg. Hah? Sang subuh diizinkan sing gedeg gitu. Oh, Kadang kita- cung orang gitu jegla ati ini nutrang gitu-gitu dini. Kancang orang kita yen ciman gaji. Oh, yen ciman gaji tanggal 1. Oh, ingetang mangkurnan. Yen man gaji kilong juta, serang kilong juta. Kita sebagai seorang suami, Apa orang? Apa artian orang tugas kewajiban ci sebagai seorang suami tanggal 1 ciman gaji kilong juta, cak serang onyang. Tanggal 2 ciman luas ngetip 500 cak serang ben. Bin, Eh, serang. Tanggal 5 ada tajon tagih 5 juta. Sing minus lagi cekik. Artinya nih ragu sebuah ngemang ajak kurnan kan gitu. Anak kurnan apa lagi gitu yang penting ragu sebuah ngemang gitu. Sing dadi Ini gitu, sing dadi. Artinya gitu. cimae pangada ayah sih apa bisa sih gending kan dua sih gending Ngajagang kesusastraan Bali. Nang camai Nah, malu. nah. Ngajagang kesusastraan Bali, silih situnggil peparikan masih ada nih. Oh paparikan. Cang megending, sing nartai, ngartos. Ngartos, sing nartai. Oh cang negosin. Babasi itu basi. Ya si bilang negosin cang nak biasa betul. Cai nih ngartosin. Nah, apa ya pesuang nih? Ya jekina muadatamas. Soro geningan bejaje apa banyak cimae? Sing jaje. Tuh nak ada suk semane. Oh ada ulang cepok. Ulang. Cang berpikir apa Ulangi. ya artinya itu? Ya jekina muadatamas. Oh inggih. Riantukan makin wenten undang-undang plastik sampunang membungkus aja gini aji plastik. Kang yang mewadah tamas. Yanci membungkus aji plastik, uyut ibu kosternya nah. Halo, gitu nggak arti. Mungkin itu ya artinya. Nah. Biu kayu tasak boleh. Inggih. Tuh kesian kan. Diapin rainan biune maol aijeng mana sa boleh kang luang masih. Buah walu, buah wani. Ulian raga ngajegang buah-buah lokal, sampuna nganggen buah-buah ekspor impor, kanggiang buah waluh, ajak buah wani. Cocok bun. Cocok. Cocok. Jajah kukus menjemu di bedek. Iyan jajah kukus majemah beres yang kering rotang kengken ngajong tuh. Inggih wenten jajah kukus mewadah bedek. Lihat tuh. Buah kedondong mudah kapangar. Kenton talor nenten meduwe baskom kang yang mewadah kapan. Oh boleh tuh, artian sangat tuh. Bebas di badogo. Dijeng robe pasir di bedugul. Di bedugul tan wenten pasir. Aduh.
aja nih. Engkel. Apa jag amaman gitu masih cek Temen tuh nih amaman. mama nih orang si gendingan tuh. Emang ada artinya tuh? Ada pilsa. Artinya ada. Oh ada. Peparikan. Jangan gending. Nak di ini mekejah. Mas aja sih bisa, arti yang ada peparikan tuh, pengerti masih ide dane nyama-nyama. Ngaji mau mekejah. Aji ade. Ci, udah aja haji. Ingat maji ke. Ay ngae di ini ngae jiji di. Nah, lau tam gede. Engken gendingan tuh sana. Sat sih. Kadang sih ngorain pindah. Lain beli ngapa-ngapa. Jajakin nama wadah tamas. Tadi sereak jangan deh. Ay nggih. Bawa sang titiang ring idodane sami. Titiang sat make pregino. Sampun yukti mepayas. Itu artinya tuh. Tuh artin. Benar semangat tuh jam 1 baru mau payas lagi. Ngundap. Ben Biu kayo nasa bule. sake wanten diastun titiang darama saking nusu. Liu anake mebalih mriki. Buah waluh buah wani Liu anake mebalih punika. Oh, Inggian ada lu, ada muani. Oh, tuh begitu. oke tuh. Au. Jajah kukus mawadah bedak. Ada lu, ada muani, ada jegek, ada bagus, ada jegek. Mau belit jangan di jangan sap jangan. Ada bagus, ada jegek. Buah ke dandang mawadah kapangar. Ambure didiang, Apa bagus lawan jegek. Ada gondrong, ada koplar. Aku daya. Bebase di bedugul. Bebase di bedugul. Nah, ini apa artinya bebase di bedugul? Aduh masih gondong. Aduh. Cai. Ini tadi, Aduh. ini ada nih ngwalek nih nyama-nyama nih. Ini tinggal Ampura ya. Pici garang legu. Oh, Ada jalan. ini? Kisi-kisi ada di bucu. Bajang teruno omang-omang di pesisi. Ingat dong? Bajang teruno. Meroman di sisi. Cilu. Iyan raga terang ada bajang truna deh gitu. Pangseng iraga kengken cara ngalih kurnak ada nak rumus itu. Ada rumus nih? Ada rumus itu. Iyan cara jani nih bajang-bajang ada truna. Iyan di Nusa sih ada truna. Bajang-bajangnya konya itu lihat Nusa. Bajang-bajang. Nemwani masih bajang. Ada lu masih bajang. Kalau masih bajang. Ada ngelah rumus yang kewong anak ngalih kurnan. Sekondeng ngelah kurnan ada rumusnya nih. Kengke rumus nih. Rumus sastra Bali. Sastra Bali. Oh. Anu cara ke. Oh. Alih-alih malu calon kurnan cini. Alih-alih malu Alih-alih. kurang sini. Ya si alih-alih apa alih ci? Engken calon kurnan. Ugas pidana jodoh hangat tuh. Sing sudah ngalih. Artinya can uturang nih engken cara raga teni apa ngidang raga ngalih kurnan. No. Nampokin artinya melalui pendekatan. Catat nomor WA. Catat rumah yo dije, jalan yo dije. Sing lah HP tuh. Tuh catat rumah yo dije ditu. Indonesia sing lah halaman tuh. Begitu? Rajin ci harus memberikan perhatian. Saya ci nelpon. Bila perlu yang ngelas yang lakota. Jak kirimangin kulta, kirimangin pulsa gitu. Mani ya sing nyak, tagih belin pulsa do beda. Cewek nak mulu butuh perhatian, nak butuh perhatian.
ane cara Ke. kawinnya sebenarnya lah nganten-nganten. Ujang Kawin. men daga terus daga tunangan yang nganten-nganten. Dan lu. Engken. Ini kan ada cara nih. Apa Yang tuh? ragu lakar ngalih cewek, ngalih-ngalihin cewek. Ke? Iraku wani, nah anggap iraku wani. Pendekatan. Pendekatan. Tuh ada. Di subane ane cara kene ternya sing Terus? mempan ben kami cepok Apa angkon? Ka? karoka ngabar. Sing buang man tunangan sekaroka. Kok dia gitu. Beli kacang aja siu. Aliang Ijal ya. santai. Bapak. Tuh kedau tukar aliang santai Bang Baka. Jani carane ragu ada bajang turune pemekas. Engke Lan gendingin bedi. Nah, menghibur jadi Menghibur. Nah, Apang sing. pangsing pocor Pangsing pocol mengayah. Kengken raga menghayati setonden raga ngelah badan cewek, setonden ngelah badan gegelan, tetagon, anggon raga menghibur. Gending belum beli? Menggending cewek, Gending rikaleuy ragu ngalih-ngalihin cewek, sin ngeruktuk bayune, cara cang mare pesubusan, yang ngeruktuk bayune kadek bahdang diundagin tuh Undang. pisan, dia merasa cekliusan berbalik sama kejang. Aduh, Mending cewek. yang ini cewek. Ketuk-ketuk cangka beline. Mengatonang jegek adine, paras ayu dadi ingetan. Mekade beli penasaran. Si kebeden, datar. Penasaran. Aduh, gigin cambak les nih. Kenyam manis semanis madu. Ni mekade kena Nau gigi gingsur pipini sujenan kedaut belidot gelahan. Oh, tuh di Subane ieu nya. Subaninya Sebenarnya anten jani. di nganteni Di ngantene mare telung wai megenop di. Megenop man undangan undangan. anak mendelokan. Bas kelah. Kelah ban kamar kak pengantin bok mesti bas. Ya nak nganten Ah. kejenukan apa medelokan sana? Mendelokan. Medelokan. Oh, bas. Kopi, gula, Mau duduk liu. mau duduk anti bung mesti Sing ke kamar kelah-kelah. pengantin kelah. Kenyam-kenyam lantas. Kenyam-kenyam lantas nak loh tu kurnan jani. Yang demen Yang demen nampingin Bali. ngayahin belis bilang wai gede teguh Ha? teguh yang demen ngayakin beli nampingin ngayakin belis bilang wai nampingin beli kidung tresna rikalo lakar sira rikalo lakar sira halusan ulung bukan cewek halus dewa Halus. raju rayuane Tu mara aminggu kan legan nak loh tu. Berlewat bulan petung dina. Kelah berbahas madap. Bahas megade, gula megade. Diadap. Dupa. Mesti ngada apa ni wani? jangan bulan madu nah ibu cek Kayang bulan madu buang. buang bulan madu Protes nak loh tu. kengke protes Meli singkin ker. Tu sing nyandang limang tali. Beli mejanji. Bidan ngajak yang melali. Tagih-tagih nak loh tu kata. nak lu hijani Nak jadi kita berasangkan ragar mula suwa gina kaya. Ngelah ane madan pegaet. Mesawat das kurnane wani. ada uang Beliku sayang, tak ada uang. Beliku tendang, beli berjuang untuk kamu sayang. Rela berkorban dagang pindang kating alih hutang. Beliku tendang. Oh. terus lantas gitu Apa lantas kita? Gendingan penjan Sri Kandi bin. Karadang, 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 hatine mundur. Bawang ada, suna ada,
Tabia Maradona. Hei, ada Tabia Maradona. Itu kanggo Maradona kong gua. Tabio Cristiano Ronaldo ben. Cek Maradona. Karadang, hatine mundur. Bawang ada. Yang bawang ben. Cair ada, akul ada, bangun jam dasar, kurenan beseng ada. Di sing ada. Di je ke Bangli. Di je kada kurenan si tepuk-tepuk. Aduh. Aduh. Kini pemekasan ini nah. Iraga jani kan kadang ketita enak ya aku. Dane Gusti Ngurah pang presiden jani menjangkepan kengken ring tetagon ide itu pemekasan ini. Ini subuh aja. Iyan jang je banget ngewasin dane Gusti Ngurah. Dane nak karena kamu pesatu ngajak dane Gusti Ayu itu belikan di ratu. Didiang, ampurayang minagadi wawu, cah jauh didiangin, iri-kiring bejingah pemekas. Gusti, mapan antuk kelegan didiangi dados parekan puniki, yen nirgama yang didiang pinaku. Karitat kali, Gusti Ngurah medal, kadi sangyang semare jalan taro ring jagat. Sapunika wibuh keyuktian jagat suwe cepurene. Sapunika pemargin palungguh Gusti. Patut saya waktu kadi atur nyaman di tiang. Yen yang perbawaan palungguh seperti itu. Dan Gusti Ngurah enten sanang pader di jagat. Menawi pranegata, menawi padewekan di tiang, sareng nyaman di tiang lagi. Wenten mencari sana mabuat. Nah, paman. Dengan paman besanget ngajung dewek tiang. Papan, jelek lawan yang melah tiang, ingin orang melah masih paman. Pemekas ne utama, ne sandang utama yang paman. Buat rasa subaktin paman ne, nak kalah neng ngiring yang tiang ngabek ligih tiga anak agung pemekas purene dini di suwe cepure yang paman. Gusti Ngurah nawagang didiang yen indik pamargi parilampah Gusti Ngurah sami manut ring sejeroning pemargen cadet titi niti sastra dah nur daharu maka sami sampun kacumawisan. Pemekas ni mangkin antuk pengeras titi ring sejeroning paritingkah sejeroning pengabeh jagat pemekas ring jagat secepuru keri kayu parisudo sampun manut ring sejeroning sastra sapunika pemargine ratu. Nah, jadi kini ban paman apa ne aturang pamane mari tua dia saja keketunya kekenak bantian ring sejeroning rikaya parisuda mewanti-wantinya dia lamakane persida apang nyen sida cejek purine iki di puri suwe cepuri pemekasnya ne manipuan paman denyen paman engsapnya buat ngaturang piceket pewarah-warah apang presida nyen dia sida nyen dia mulak sarire nyansan najak purine dini di suwe cepuri paman. Iki sampunang itu bawah sama tuan yang titiang pinake pengabe dan Gusti Ngurah bekas makin ngiring. Setate yang mantan iwang titiang kumargi. Setate sih penjagang dan Gusti Ngurah desa jeroning ngamel jagat ini.
itu masih paman bacakan ring sejeroning pemargin par petak janen. Tuah ada pepapat liune paman. Inggih, Biasanya sampun api ini kue ratu. Kak pertama ada nemadan Brahmacari asrama. Pingkali, Ne nomor 2 ada nemadan Grehasta asrama. enten sane ke bawah serasa asrama. Ne kaping tetelu wahna prasta ketah ke bawah sang sejeroning sastra. kaping 3. Kaping telu ne kaping 4 wahna prasta utawi biksu ke utawi sanyasin. Ate mau pesen. Kaping 3 punika boyen enten siwos mantah gerahastra asramu ke bawah ratu. Pemargin iya ninayang nirgama yang titiang pemargin Gusti Ngurah nih mungkin sandang ring sejeroning susah sandang pisan sampun marga Sekadi pernikahan Dani Gusti Ngurah. Sapu napi parindikan sampun ngumargiang miletin sane kaping pertama Brahmanti ya Brahmacari. Yen Brahmacari asrama. Yen yang Brahmacari. Subanya nyantek suba sampun memargi pemekasnya pidan tiang kemu ke peseraman nuna saja aja ring sang Mahyadi. Paman kaden ingat Inggih. subanya madan nanjak kuput peragat Brahmacari asrama. sampun kedaksine guru Gusti Guru. sampun Ne nomor 2 Grehasta asrama tuh paman. dados lugre di tiang dados mediosan tato wedane menawi wenten salin arse ring sejeroning pikayun mangdo di tiang katas durus mawon jane ratu. Iya nirgama yang titian tatawadan Dani Gusti Ngurah. Melianan pisang di sepemadalan Gusti Ngurah. Punapi jasad make pucuk meberjak ring perai Dani Gusti Ngurah kali mangkit. Menawi wenten sane mabuat wicara durus mang dari tiang tatas. Paman makro paragan tiang. Paman kaden subenawa. Iya namun tunyan makelone tiang metetagon kapining ihayu kalir nyan paman. Kewalu selawas tiang metetagon kapining ihayu kalir. Ada nih dogen yang tiang metetagon kewalu. Sekalanya rasa-rasa sing patuk tresnan tiang arepe kapining ihayu. Yen anake metetagon pada saling tresno kinasih saling sayang kewalau yen tulek tekang tiang paman nete buat semitan yayu pemekas dibi Wenten api dibi semek tepuk tiang yayu ditu di udayana Aris di udayana yayu kesarengin anak lanang nak muani ditu yen sing pelih bantiang ngantenang Sapa sira punika? beli murah jimbaran. Iya. Kaden Dani Gusti Ngurah Jimbaran sampun madewe rapi kemudian ngugul Dani Gusti Ayu. Ne sandang sungsutan tiang nak muletu. Beli murah jimbaran kaden suba mekelu merabian kapining Mbok Ayu. Nenden malu nejak ceritane Cina geruan Oh, cemburu. cemburu Kan kita tresno cinta-cinta tuh bumbu-bumbu cemburu tuh gitu. yang saja demen tresne sangat adane yang ada pari tingkah ring sejuane ngemargiang tresne ada nih bakat singsal Sal, cemburu lah cemburu dong. sampunang kadi sapuniku Gusti Ngurah Sane mangkin sapu napi pemarginya nih dike mah buat sane dike. mangdo nenten sekol ring kayun pemargi ini mangkin sapun api antuk Nah, jani kininya paman. Ada buat
titah tiang arepe kapeneng paman. Paman ngoyong malu dini. Tiang lakar ke Karang Patiang. Ada nih sandang jembak tiang. Suk serahang tiang kapeneng paman. Pamannya nyuk serahang ngaturang kapeneng iyayu. Jantos malu sapunike durus-durus aku margi. Banggeang titiang antosa. Nah, Jantos penghargaan. Ini ada nih kini. Su. Sen presiden dan yang gusi kurang tarang cerita aja nih majaring dan gusi aja. Was gede cemburune anane. Mirip apa itu? Ya kira-kira ngeduk bayune. Jangan ngendah-ngendah lah Ini dah. saya kira saya beli pada bagus. Nah ini. kewalek dengan paman. Ini titiang. Di subane paman lakar ngaturang buat mule-mule tenena. Sumekenang nyan paman matur tekening yayu pangtusin nyan yayu iwang penampen salah tampi nerima buat mule-mule tiang ini paman. Sanggup paman yen buka keketunya. Inggih. Iyan kadia sapuni ke wacana kita dan yang gusi orang majaring di tiang mau ke kali yang sumanggup jadi ngedut pemargin dan yang gusi ayu. Nah, yen ketu jadi paman terima nih Inggih. Kamu- Titiang jagi mundur. ke udayana Iki. tiang ke Karang Patiang. Jalan dirang mana? Mami jangan lu geram atau sisip di tiang Gusti. Angob yuk di tiang kantenan perbawan Gusti. Iyan rarahan di tiang hari kiring jagate. Sekadi desang yang rati nyalantari maplemahan dengan palung Gusti Gusti ayu. Kasih ratin tirta sanjiwani nyantiang. Nyingakin atur bibirnya kapenin tiang. Nyunyur manis bibirnya bibi. Dini di soduaran tiang pangubaktin bibin. Iya dadi pengedihan tiang kapening bibi. Debas sangat bibi ngajum pedewekan tiangi bibi. Jelek melah tiangnya orang lah. Do masih dua hukutan bibirnya bibi. Gusti ayu. Ring sapu sire malih di tiang inahang pangubaktin di tiang. Wantah ringangan palunggung Gusti. Puni kewek sangkanen pasuecan Gusti yang pedewekan di tiang. Sakewanten, duwenan titiang penyeruan tambat, sesidan-sidan untuk titiang ngaturang pangubakti rengangan palungguh Gusti ayu. Bibi, di subane tiang inga aturan bibi ini. Gargi tekayun tiang. Mau gerias tu pengobaktin bibi ini, kita masih terus nanti yang kepayang kawakas. Bibi nang mai dengan tiang mana? Ayo titiang Gusti ayu. Bibi Gusti ayu. Dada segadi semang nikahin titiang manda pedek tangkelir kira aja. Menawi wenton wacana sanik. Sarat jagi runtuhan Gusti ring. Bibi, Ayo. apa keh mawinan tiang semang medal di kali jani? Mapan ada lah kartu tudang tiang kapin pedewekan bibi ini bibi. Indik napi nikel Gusti ayu. Bibi, mapan nani jani bibi madan subo bajang. Tiang masih subo madan bajang. Sepatutnya ragam lajahang padewekan. Tata titinin dari anak bajang. Pangkin ocap lulu dini dijaga teh bibi. Puni kewantah patut pisan Gusti ayu. Kadi wacanan Gusti. Bibi, Aing titiang Gusti ayu. pepelajaran aneh patut pelajaran sing jada len. Ka pertama mapan liraga dadi anak lo. Patut pelajaran pedewekan megarapan itu di perantenan bibi.
Sapunika wantah sayuakti pisan Gusti Ayu. Ane nomor 2 ane patut pelajin bibi sing dia adalah Indik napi. mapan ragam dan ma agama. Patut masih melajah menjajahitan bibi. Medaging pisan kadi wacanan Gusti. Yen dados pinunas titian mang denenten surut-surut Gusti. Nyicen titian ngajah-ajahan Bener punika pisan. Gusti Ayu. Ane nomor 3 ane tuturang tiang kapin bibi sing dia adalah Indik napi nika Gusti. pari tingkah pari solah ane luwung ane mau tamu tuh ane pandang tekekang bibi pangsing ye cara ibungan bakung tak kala kembang liuna ngedotin laut ke empok terbejak bibi di subane layu lantas ka entungan yen keto bibi ngabu padewe kang sina bibi subeki nocap lulu dini dijaga te bibi Gusti Ayu. Kalintang madurgama pisan kayon Gusti ena sapunika Gusti. seluwer to bibi masih apang nawa Indik napi nika Gusti. senja ulian kejagaan bibi ini nakela karula teken dewek bibi ini bibi keto masih senja ulian pepayasan bibi nane ngeredek ngaenang anak ngon pemakas pari tingkah pari solah bibi ane mau tamu ane manu teken ajaran agama tuh matut tekekang bibi nyenawang manipuan bibi kaguku kemaka pisaga bangsing dadi kekedekannya bibi Wantah patut pisan kadi wacanan Gusti Ayu sapunika. Mugi wastu side antuk kijang ngamel napi sane kaicen palungguh Gusti. garang mani bibi Ayu. bibi Ayu kijang Gusti. ada ke tiang di karang kepatian di temengane jani ngene ide nake lingsir iya jen tiang iya dia stuni de iya jitan meraka guru ropakan tiang sake wales wecan tiang mau putih kapeneng tiang sing bakat bang tiang nyambatang bibi Patut pisan Gusti. Boyo jangan pangus Gusti. Ide suece titiang taler pinaka penyuran ide taler dani suece ring sekarang bibi ledak kang suka je kang ini bibi Patut itu Gusti. kadira segirang nyantiang yen kayu nentiang ida nakeling seriaji sekadi kayu waringin done ngerompaya mekejang itu bantas petak jana lempoh lele kang ngeraga ngali pengetis bibi Daging pisan kadi wacanan Gusti. Mangkin dados mediosan pisan panggen jijang semitan Gusti Ayu. Dina penton napi niki bibi dados sekadi girang. Napi niki Gusti Ayu. Ya. apa kita yang mawinan semang medal kali jani mapan ane jani tiang lakar ke cunduk majak beli murah bibi Dayanin tiang ampun. Boleh mesemaya sarang dirake. bener Mangkin durus mangkin kewala kene bibi sapun api malih. sokonen tiang lakar ke cunduk ngajak beli murah iringan tiang mesiram malu bibi mapan tuli tiang megarapan di perantenan bibi Uyen sapunika sedang becek usanjang tenten di perantenan mangkin ngiring pembelah jani iringan tiang ketelakan ngiring Gusti ngiring mangkin yang tajak di sana Jauh, saya ngiring. ngiring bibi Ainggit Gusti Ayu sekarang jangkan cerik tiangnya malu bibi ngiring Gusti Ayu indah ya Bang yang nih yang genang Jangan Di karang kepatihan. bibi Gusti Ayu dayang cingan suman
intip malu kamu. Bibi, Jangan dilehin malu nggak? ada yang Dia jelehin. ngadengin Bibi. Alon-alon Gusti, biasa alon-alon Gusti. Mana nenten Gusti runtuh. Kalian, Berjalan aja, berjalan. bani jangan kamu. Bani udah yang sih. Bani. Gusti Ayu. Udah jauh-jauhnya Bibi pakai tiang. Dan jangan rikir Gusti Ayu. Apa kok? Aduh. Aduh. Aja ngejar-ngejar sih. Ajak Ini ki dulu. urusan sampun urusan mesiran. Sedang udiang. Nama canggut pasti. Kadang cang bidadari. Ne besik, bodi ne cari gitar Spanyol. Uli dhuwur gede, cekin, miut, geden gede bencrik. Cegek nyelolet. Kiri ngambil Noleh. pesanan Gusti. Ne paling besik, engke jadrim. Lurus dhuwur. Jejogen gitu. Aku bahaya nol. Ah, Bahaya bahaya nol. Gusti Ayu. Cang coba. Cikang Gusti Ayu. Tanda sengkol krosak-krosak Gusti Ayu. Gelis, gelis, gelis. Nah, Raden, ini malam ngintip. dia dang beli lunas, ini dang kerak dingkrik. Au. Bikin opi. Beh, lu swasti. Nak ngudiang tengah beli ni maro ni. Demoran. Semakelor. Dengan ketemu lu swasti cek-ceknya kegar. Kangen beli, kangen beli, kangen beli. Kangen. Saja. Tawa kangen mudia. Ngudiang, kangen Kangen ngudiang. tut. Yen, Tuh. yen jegek lu swasti ini jok subuh terang alam. Jojok. Uleng pelile. Ah, Berjalan kemu ke padang dahu. tahu itu. Tara balik Padang dah. sangot-sangot ngajum dia. Terdadi sangot-sangot. Nih maro beli. Sekan lu berjegek pisan. Jegek tepuk beli. Yang kene mekelor kecunduk jak lu swasti. Rayu cang malu nah. Naji ngerayu. Anyan ngelah nyangke. Anyan ngelah bangkiange rengkiang. Nyak ibi-ibingan lian di. Tak ngora bangkiang rengkiang langsung kinol. Anyan ngelah pipi bule nada. Hei! Adi Pipi boleh apa tu dah? kan orang beli. Bibule. Hah? Ane tekong ni apa nana tu? Lesung pipit. Hah? Lesung pipit. Anyen ngala pipi sujena. Nih sujenan, sujenan, sujenan. Serta dengan Aduh, saya sujenan tepuk. Eh? Tu peluwi ada ane tu. Peluwi. Ada, Serta ada. dengan kan, nyudang hati. Oh. Ni kini ni. Makelo bah kini. Sama tu. Yen umpami beli dadi kupu-kupu. Yang beli dari kupu-kupu lo swasti dari apa? Lo suwasti dadi. Tadi apa Belanda? Ah, Tadi bunga, bunga baca Oh, naik tadi tu bunga. kan saya bisa. Beli lunas. Yang keto ge rayuan beli mah bisa pulas yang dini ya. nak saya bisa ngerayu. Ampura Gusti. Yang beli mana bisa ngerayu? Sambal tomat, sambal Melayu. Apa artinya? Jangan ulam isi sambal. Apa artinya? Tiap malam hatiku rindu bila ingat lo selalu.